Амансыздар, урматтуу Россия жергесинде эмгектенип жашап жаткан мекендештер. Бүгүн KGN Жылжымыш агенттиги кезектеги дагы бир кардарыбызды турак жайлуу кылып отурат. Кардарларыбыз өзүңүздөр көрүп тургандай граждан Тажикстандын жарандары. Буюрса бүгүн өздөрүнүн үйүнө ээ болуп отурат. Биздин кардарлардан биздин компания жөнүндө кыскача өзүңүздөрдүн оюңуздан айтып кетиңиздер. Salom hammaga, musofir yurtida yurgan musulmonlarga. Biz kvartira olmoqchi bo'ldik. KGN kompaniyasiga murojaat qildik. Shular orqali kvartira topib, olib, bizga yordam berdi. Bugun mana bizda bugun сделка bo'ldi. Dogovor hammasini yaxshi o'tdi, сделка bo'ldi. Xudo xohlasa 2 kundan keyin kvartirani karatini olamiz. Shu orqali bu kompaniyaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga sog'lik, omonlik, hammaga omad, hammaga shunaqa kvartiralar nasib qilsin. Xohlovchilar bo'lsa, shu kompaniyaga murojaat qilishingiz mumkin. Opalarimiz va ukalarimiz sizlarga yordam beradi. Rahmat sizlarga.